Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 184 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En ons is bezig nou met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. And as what we mentioned, chapter 9 is the only chapter in the entire Quran which does not start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Every other chapter, there are 114 chapters, so every chapter begins with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, except this chapter, so we don't start with in the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. So let's start immediately with this particular chapter, right? With this particular afdeling. Episode 184, hoofstuk 9, die boetedoening, Surah 9, Surah At-Tawbah. En ons is bezig nou met afdeling 12 van hoofstuk 9 in die Heiligelaars. Maar before I go ahead, remember, here's another deel hier. Ons het nou klaar 10 dele klaar gemaakt. Ons begin nou met deel nummer 11. En onthou, daar is 30 dele in die Koran. Want as u die Koran oor 'n hele maand moet lees, dan is die Koran gedivided in 30 portions, reg? Ons begin nou met portion number 11. So ons is nou klaar, alhamdulillah, met 10. So ons is klaar nou met 1/3 of 33% van die Koran, alhamdulillah, reg? So although ons is nou net by chapter number 9, onthou, ons is net by chapter number 9 and we are already 33% of the way through. Why? Because the Quran is the way it's set out is that the big chapters, here the big chapters are at the beginning of the Quran, all the long chapters are here at the beginning of the Quran, and then at the end of the Quran are the small verses, small chapters at the end of the Quran, and that's in para number 30. So the end of the Quran got many chapters, but these are all small ones. But these small ones were initially revealed to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and these small ones were revealed in Mecca. And most of the small ones, they talk about the day of judgment, they talk about the akhirah, the next world, and so on, so that the initial listeners of the new revelation could understand that the life of this world is only temporary and that there is another dimension, another reality coming. And these short verses at the end strengthened their iman and strengthened their faith, and many of the early Muslims became Muslims simply by listening to these short verses of the Quran. The Quran was not yet revealed in its entirety. Yet these small ones are so powerful and in such beautiful mystical language that it shook the hearts, mind, bodies, and soul. Right? So now we are busy still with chapter number 9, the only chapter where we do not say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, but alhamdulillah, by the grace of Allah, we are already 33% of the way through. And I think when we reach chapter number 36, which is Surah Yasin gives us already 66% of the Quran. So by the time we reach Surah Yasin, although it's only chapter number 36, we would have reached at least 2/3 of the Quran, right? So let's continue with that. Afdeling 12 van hoofstuk nummer 9, die Heiligelaars. En die wat verskoning maak tussen die woestynbewoners, het daarop aangedring dat hulle vrystelling aan hulle verleen moet word. En hulle wat Allah en sy boodskapper belieg het thuis gebly. Daar is geen blame op die swakke en die sieke nie. Ook nie op hulle wat niks kan vind om weg te gee nie, as hulle maar opreg is teenoor Allah en sy boodskapper. There is a bit of a spelling there. I think that is a woord. KS, dat moet wees boodskapper, reg? Daar is ook geen blame op die weldoeners nie. Allah is werkgewensgesind, genadevol.
ook nie op hulle wat na u gekom en versoek het, dat u aan hulle rydiere en vervoer moet gee, en toe u gesê het, ek kan niks vind waarop julle kan ry nie, teruggegaan het terwyl die trane uit hul oë stroom van spyt, dat hulle niks kon vind om weg te gee nie. Kyk hoe sincere hulle geloof was. Look how sincere are these believers, alhamdulillah, right? Die blaam rus alleen op hulle, wat u om verlof vra, om met die thuisblyers te wees, en hulle het hulle harte verseël, daarom verstaan hulle nie. So, ons is nou klaar met 10 dele van die Koran. Ons begin nou met deel nommer 11. Dit is vers nommer 94 van hoofstuk nommer 9. Hulle sal met verontskuldigings na julle kom, wanneer julle terugkeer. Sê, bied geen verskoning aan nie, ons sal julle tog nie glo nie. Allah het ons reeds aangaande julle ingelig, en Allah en sy boodskapper sal nou julle doen en later raak sien. Daarom sal julle na die wete van die onsigbare en die sigbare teruggebring word, en hy sal julle inlig aangaande wat julle gedoen het. Hulle sal teenoor julle by Allah sweer wanneer julle terugkeer, sodat julle hul met rus mag laat. Ignoreer hulle dus, voorwaar hulle is onrein en die hel is hul woonplek. 'n vergelding in ooreenstemming met hulle verdienste. Hulle sal voor julle sweer, sodat julle hul goedgesind kan wees, maar selfs al sou julle met hulle tevrede wees, sal Allah nooit met 'n sondige volk tevrede wees nie. Die woestynbewoners is die hardnekkigste ongelowiges en huigelaars, en is baie genieg om die bepalinge van Allah aan sy boodskapper geopenbaar het, nie na te kom nie, en Allah is alleswetend, allerwys. Hierdie is die Bedouins wat in die woestyn woon, reg? En tussen die woestynbewoners is diegene wat dit wat hulle bestee as 'n boete beskou en wens dat 'n ramp julle moet tref. Oor hulle egter sal daar rampspoed kom, en Allah is alleshorend, alleswetend. En tussen die woestyn Arabiere, hierdie is die Bedouin Arabs, there was a lot of criminal activity in the wild Bedouin Arabs until they embraced Islam, and then they became leaders of humanity, right? En tussen die woestyn Arabiere is daar diegene wat in Allah en aan die laaste dag glo, en wat hulle bestee, as ook die gebede van die profeet, beskou as iets wat hulle nader aan Allah sal bring. Voorwaar, dit bring hulle nader aan Allah. Allah sal hulle weldra tot sy barmhartigheid toelaat. Voorwaar, Allah is vergewensgesind, genadevol. Join me in the next episode, which is episode number 185, and we are busy with the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please remember to subscribe, and please remember to share knowledge. Look after yourself. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.